Ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose, amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Udahwema kudukurikirana buri munsi wankoreye subscribe kuri YouTube channel, ndagusabira umugisha no guhaha ukaronka. Uyu munsi none tariki 18 ukwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2024, ijambo ry'umunsi nakubwira ni ahahise cyangwa se ibyo uri kubona uyu munsi, ibigeragezo uri gucamo byigushuka ngo wumve ko ufite ubuzima bubi. Situation irahinduka igihe icyo ari cyo cyose kandi irarangira, rero wicika intege, byuka ukore ushyizemo imbaraga, izere ko nawe wahindura amateka bari byo ugira intego. Natwe intego yacu twayizindukanye, aho biba bitagenze neza nyine turabyuka tukongera tugakora. Niyo mpamvu uyu munsi twongeye gusubira muri gahunda yacu yakura amafaranga muri betting. Umunsi wa none dufite imikino myinshi igiye itandukanye kandi mu bihugu bitandukanye. Tugiye guhera mu mikino ya gicuti, ndakubwira ko saa moya n'igice dufite match iri buze guhuza Trentin na Galatasaray. Ndagusaba kuza kugura double chance cyangwa se gutsinda cyakunganya bya Galatasaray. None bidakubiye neza uyihe ibitego bibiri maze ubundi dukomeze. Hanyuma twihuta cyane mu Misiri mu gikombe cy'igihugu, Zamalek irakina na Proxy. Ikipe ya Zamalek ndaza kuyikubwira kuyigura yakoze na over ya 1.5. Zamalek iratsinda kandi y'ubwayi nakore over ya 1.5. Uze kuyikurikirana iyo match. Dufite kandi ikipe yitwa Panathinaikos iribuze gukina n'agakipe kitwa Lamia uyu munsi isa 11:30 n'ubundi muri za match amikaye. Ndaza kugusaba kungurira over ya 1.5 ubundi tugakomeza. Ikipe yitwa Ajax muri iyo mikino ya gicuti kandi iribuze kuba imanuka mu kibuga n'ikipe yitwa Al Wassel. Ndaza kugusaba kugura win ya Ajax plus over ya 1.5. Ikipe yitwa Villarreal iribuze gukina na Schalke 04. Iribuze kugusaba kugura igitego cya Schalke 04. Schalke 04 over ya 0.5. Hanyuma mu mikino kandi ya qualification za Europa League na Conference League dufite match y'ikipe yitwa Dude Angers iribuze gukina na AS Scaldes. Za kugusaba kugura Dude Angers win. Ikipe yitwa Pafos irakina na Elfsborg. Za kugusaba kugura double chance ya Pafos, uretse ko nayiguze win nabwo ntago waba uteye ibuye ku karere. Ikipe kandi yitwa Marlborough iribuze gukina na Botev Plovdiv. Iribuze kugusaba kungurira over ya 1.5. Imikino twabateguriye uwo munsi n'uyu ngiyi. Ndagira ngo wowe ushaka VIP muri groupe tubahereza Paris ikoze neza cyane kandi tubafitiye n'amapay after win. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri iyo nimero iri kuri WhatsApp, watwandikira isaha ku isaha. Hanyuma wowe wagurebye iyi video ari ubwa mbere, kora subscribe ntubyibagirwe kugira ngo n'ubutaha tujye twibanira mu byiza nk'ibi ngibi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde, kadusubire nawe ejo. Ciao 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 ciao.